kay panipon malan wow na raksokon pon peyo wow kisanan kan ko. Lukan ko na nalaknan kanay ko. Wow choro ram sa palmachail kop na, koryang kop na. Speaker and legislature sound ko kung lapalap. Lapalabakan nan pariensya momot sa government o chon kon penyusak. Pechawan luka kubran koros ang nan sa palmachail rongan Rahnwet. Ngay sa Nicolas maban pechawan kalile ko kubrakan au tapan sa palmachail rongan Rahnwet. Kanyon sa palmachail rongan Rahnwet panisang palian rongan West Street Journal nan waynaway. Ni April siluwo hen baryo kitay sa tuwaw. Me kasalita maaman Micronesian governmental official te John tato kanapesem pechuan tipitar ti penalomon me ye bribe tenachi sang company te business enaway. Master Albert me sampar pa isapayo pechuan tipitar ngan modern kopungan federal court enaway. Te analuluaway ang eotip en nan pumpana puen kowela moni yeituan modern ko po nga kasalita ni April silo ni silo. Mr. Albert me pachawan po ko kapani na piyesang program nan Micronesia FSM o yang api apali panyan paytian sampirkan pachawan wekatar me pachawan alatia pride tenachi sang company and panyan engineering o consulting anaway ang New Yapan hale o apali Yapan tatok sa pong maka karaniang lel moni million walo. Yeituan me sainsan sanson katip en federal kan. Yapan tatok the contract metwe chawe weapon on kamaunan project wasan paytian sompir nintuan me sainsan nan complain. Makatan bribe na chipukat pachawan chapter nan pariokit wano len nan pariokit isap wano kawalar ko seneten corrupt practices sa yeituan me sainsan sang bribe song katipkan. Kalokapan tipang Mr. Albert Tan sainsan nan songpong hen July July saktuang. Nintuan tame sainsan sang attorney anaway me pachawan uya Nain Albert song sawas Mr. Miles S. Freiner e kasalita me Mr. Albert inanan kalukila me song koros me pachawan uya o sangan kasar suat kan me pachawan uya nga chungal panaynay chungal wasan kausan o pilyangaki way na pesan. Frank James Lyon Noya President and Lyon Association nintuan tame sainsan sang U.S. Transportation Department Office and Inspector General me pachawan tipatar ni January ang eutiv ye minimin kapana uyapan tatok sapong ang palian and anti-bribery ang FCPA o kawela programa kanin palian federal me pitprat. Mr. Albert o Mr. Lyon eupana o pungkalaran niya pumpanan pay te bribery payment ang wasikan sang US ang Micronesia te FSM yeituan me sainsan sang prosecutor te sang katipkan. Patipitip te kay swatch pachawan apal pan malang kapong palimakin apali prat o kawait sang US Transportation Department Office and Inspector General. Karyawan sa palmachail rongan Rahnwet palian roter klapen ponpay pachawan miyatare men kapasa when pachawan kapasa yang chonwain ponpay may scholarship program me palian federal FSM petroleum kun pachawan ta me mi pan opal sawasan palian rotary klapen ponpay pan pachawan sawasay raichon school kan men pachawan kalaute haray chungal school ang palian posay school. Scholarship was pan long railakan me uya men FSM o me menyang kalaut
kalau te arai jungal school hong pali cekan meyanga ke panian engineering school kan hen panian science literature chemistry te botany panian agriculture और समय स्कूल kan में फिर panian business में pan para yang business में anan ong panian fighter Hap me panuya chapin pilipilang scholarship wat ye panian engineering o panian science. Scholarship wat chang parin school riyak te isak tuwa o riyak te isak o baca ne chala limakit o pan chala riyak limakit semester. Application kan pachuan langatan o pan pachuan ruchiti ne chulayew and par riyak te isak tuwa. O kain saklan sapol machay rongan Rahnwet ni April tuang len ni April isakan parya kita isak tuang palian so machan pompe o pali kan mekan pachuan pali palian Farmers Association and pompe pan pachuan we pan tatakan plan and pompe Farmers Association strategic action plan ni conference room na option kopna me pacha pe na balap kolonia wen pompe we pan tatak watch pachuan luka irai so much and pompe kan harvest kan o pali kan ye NGO kan me pacha nan wen pompe main ko ye mechakan how tapan sapal machain rongan Rahnwet kalanganen kupran chorus o kasaleria.